Para banget bat perlo ya hakane ka step sinan kong cuk tayo ta ka kemen biang sisen ya yo peta hakane ka jikanyam kam tam hakane ka step sinan kong cuk tayo bat ka badai ka tayo bokoi chwa banget poi sha ka paska ten makata biang moron pida ka kemen pen yo peta ka jikanyam bat kum ka cipu kre ru na ka banta ka ta sitra paska ka banget sayo Membaca di sebuah kerja baru setuju, kamu tamat tak step si kain yang jengat yang borom itu, pada kon ngawar itu dah kasih komen, tu yang diwayu boleh pun hikai ini, akan step ya kan ti kebawa pun hikai ini. Hak kerja ngukpa baru pun bamesim pokok amen. Lei try kerana akan step senang kong kekam benar kong biarlah kadai kadai kasih kain yang, me badai noh hikai yang akan step kekam benar kong biarlah kadai kata kerpada boleh kerku, ya kan dikasih kain yang jadi kerku yang ngau nong ai, kerku kamtam kipat baskom, kerap bagi dia cuma toy, nak dikasih kain yang bagi peloman nak tayo kamtam mentah tayo berkoi cuma mentoi ka paskah kerku kedua kita tayo berkoi jadi kerku kedua ini. Mame beriman basun char junam la junam, amen. Tengah pembuat perabangai dengan jepule na gospel John Matius dan nong kan riu, dan nong ar pun riu katsau katsan. Ada bahkan riu, sorry. The way nak ikat arngut kisiran bakar tengu Judas Iskariot ula leca kirang ba lengdo bat ula ong pin ai ayu yang lada nga ai ti u Jesu hapi kila terwah u lai peu sebai rupa nadu kata Judas ula walat pan aitino ya ujisu ka gospel jong try ka jingaro ya me ko Chris para bagai bede menin ka try slatlai ile posan na gospel jong Matius sapang ka jing cha chitom ka jingyap ak jing cha penyap Jesu ha ki ju handai kabadai ka ngila pule menin bat ngasio sawi ka ju bis pule hakan ngasi to dia bukhoi pakan nangi sepang sa stom sa penyap su hakan chuan ju temta ka stom ngakwa ban puson nakan gospel bang pule pi ka balangkot bat naka gospel bang lia sa menin ka jesala ka Yesu boy bat sakikam penyap bagi nang chuan Yesu kala penyap yu Nampak berang kan dengan step ke subjek ke bang apa ban ikai ni makan dengan step kedai kene. Ubah hok ucap penyap namar ke kam babha u lale. Jesu ngapusan kelempep sepang kajik Yesu. Pada sedan lu kibriu jengi bahasa cak penyap namar ke kam babha bagi le. To so sirukom heban ong bagi briu bela babha ke cak penyap. They don't kick ko bangi pusan menen ka sutra slatlai menen bat ya ka bangi sepusan ha ka ni situ dia pokot kumno Jesu briu pura blai pura bala bun ki kam ba nam ta ki briu ka e ka bainang moyo ka bainang ko lang ji sa penyap tinama kata ubahok kibahok ki sa penyap na mari ka mama tungan pai na makata sa pangkajing Yesu lagi pet ka jing Yesu Akam Jesu kalong tang banle bah ya kibriu. Ban sai kita balam yang kasi kam bah Jesu tong ikan mau biang sajasin ya katoka jing boleh ne kam ka apostol nang si peu kat si peu lai popra si peu lai popra ba ong kum ne Jesu lek keleng tang banle bah ya ki parabriu. Si sangi iu kam pelaki baule kam pekoi pengkia kipat kam ai ba me ki breu ni so jer kato kan terli ki kam pengkoi pengkia ki kam bek sut Jesu ki breu ki kam ba ule ki kam ba bahai ki breu ki be tang ki kam ba ba ulale ki kan mau hakato gospel jong u Matius nang ba kandai ibe ter basan Jesu lepel kuat itu beriu pepang yap leng siliang ki beriu ko ra u
kimio jekam bandung na badun pai ba tolong rak na tumbian rekat bakapalong dan hian tunong pang ha kejap Yesu tang chui u ula pen ko yo tau briu par ka ketit penakong Yesu lama piki pop chung pi Yesu kai ne dan kamasim isen so lem yak dan kam ka ci harap chung kan mau ha ka to gospel jong Matius no khat sao itu aperter ka jing le kam palab Yesu ka jing ai pen roi Yesu ki kapu sa jai ki bre ibe ki beri kita san hajar mot kim dan chung bam ka wai ka masim ka bob don bang ngai sen ki beri kim dan bam dengan apa ki nyap tersau dan ti pet ki kam ba sa jai ki san hajar ngon tang da ki artli ki do ka san tli ki pu kam ba ki ba Yesu la le ha ka jing im jong u ki beri ki i ga to ipule ha gospel jong Matius sanong san khat lai san phu lai tar Yesu lalu pun di kampla ke beriu ke i ya ke jing le chung u te ke ro te terkei nu beriu wayu komune bala pun ke dan dah ble kampla te ka ke jong po ke ton ke tu ke nang chun chung u ke Farisi ke sat an ne u beriu le kampla kala se banlong wan ke yin ka sam jong Joseph beriu beduk mesti ding ke Maria ke i kampla boleh long beduk boleh pun kamba kamsan saya kita pada wana ke yang beduk besok tu mla saya mla balik kampla pada saya i kamba boleh kim simla pedai kata ke jelong ke beriu kata apa maka gospel ke banga mene ke banga kebangan ong ipi mene ha gospel Matius nong kandai san pada itu beriu pangjap senang ko lama bagi pop sopi ki beriu ke start ai Farisi be yang tu badan hang tu ke re nu beriu kren ben beli mana bala ban mapop thau beli em nu kren ben beriu ko mangi mapop am de je Yesu yo gitu ke sikapun yo gitu ke jiro ke standard bo kren re kila kan tho pan yo to ke kemi i ka ba ju ke kan tho i ka ba ju ma le kum ne le kam tai kam chai the gospel Matius no kan dai lai pu ar Kalau Yesus perkuat untuk beriu membelah keren. Yesus lebih kesuit untuk beriu. Tapi orang are untuk beriu perkuat lebih kesuit. Tak baru Beelzebul. Baik, kami i kama bahag kabab Yesus ule hakajing im jom ki beriu. Tapi i kama bahag kabab Yesus perkuat i bapang sajai ba don kam atau lebih kesuit ni ki beriu. Kat kebawan su udah kajing dan puan bampatai kata Yesus ule kama bahag bagi beriu ke roh kata jing kama bahag su. Te mereka cukup orang IP kiberiu kim yang itu saya nak bahaju. Kiam kumno mana kiam? Ulek dekam pelar ke bobel sebel. Ulek dia kon jong mesti dia cesap badu. Kem nak ban long, kem nak ban dia kam pelar bon le. Kim pedang dia bah. Jesu lawan tang ban le bah. Tang ban le kam bah kiberiu kita part kum tu. Susu kiberiu ki dan kecumut dah kombai sepang Yesus. Apagi itu ke bau Yesus lelak kila kumno. Kila kibat dawa dong. Kenyum yu kan persayu suki ke puasa kacang penyam. Tapi mak daw pelong itu ki beriu pen puasa kacang penyam Yesus saya penyam Yesus. Ikan mau gospel jung Yohanes no si pel lai pel. Yesus on ngabar pai long kaju long nomor panggilan kawe. Ore ni berukuran pen play. Benar orang mapop tahu play bapa balik kan pen play. Tapi kan tak bukan pen play. Tak kalau nampak si pelai bukan pen play. Benar beru dah wah ban cak kan tak nangi dah wah ban penyap nangi dah wah ban bek nangi. Mau bukan pen play. Tong beri ukop sarong. Bau dia boleh balak ban mapop boleh balak kita. Hendak kita pelan kan bapa bau Yesus balik ha kacing MJP. Tekan ni kalau por kam syak ini bankan kam jerong lagi pun kecing jiah kalau tentang berteman ke por Yesus ke kam bah ke bagi Yesus le. Te ki beriu ke kim nak kepiang ke persa ke subut kita tatar. Menu kita ke best. Menu kita ke biasa subut dan por cadu ke penyap Yesus. Kalau orang men ubah hak ucap penyap nama kam bah. Menu gitu. Yang kong kita ke Farisi ke salaan. Mata ikan sikit berpat. Keselok berkebaik par, kadang yok kabor, kadang yok kabut,
pada kum lebih selabat aku lebih selabat menjabi Ipule kitab Jeremia le nong kat pra Jeremia diberi selabat penjab Jeremia susu ke ba arpeu cipeu du halai dia selabat penjab Jeremia dikincu hentai itu pot ke start an lendok berambak tu pot kila selah ya selah penjab iki prophet bul prophet isa penjab ya ke tutang batama cisuru kita ke start an kita ke baik ya selah par ke pan umno penjab yo ke kan banan kong tang prama ki khot sekiwe nang bon ki pa dengan pa bakadu Yesu Yesu ba menina gospel Yesu ba Ibreu ki pedang buram udah jeng seng ki jan halti bonnya ku muslim hosana aja orang tam ada tangkat to kena pa sa na kai katu kaji salah kaji subut pedang ju kitu kerang ba parke pa ki yo ba pa Yesu ha pakot po sadu ka jeng yam ke susu kita pelong Yesu banyak ya penpoca ka jeng yam Judas bentana gospel ke bangai pule pe Judas Ubriu pa itu Yesu ka jumkom rom ya Yesu anu pin ayanga dan ayo pi kasi pule bangal pule metan start ayo ke Farisi kalau but yo bos Yesu dia now Judas balong pa dai pa Yesu ba ong angan Arab yang pi ba pin kem ni kala kemen ba itu yo tak kasi kalong kum ne teng kenong suan ba krau tam chingi Ibreu la jong People gospel jo Matius no si peu la kan rio. Jesu kan sai kedar. No suan bakrau tam jo pi le se ki bai yang asam la jong ki bai patan la jong. Patan nang bat pi ki bai thu ya pi. Kitu kalalong no suan jo pi jaka pa kin harap. Pe. Ke daw ong kan ben bre. Kan ku kuat de kam pela ka bobel sebul tekila yo bor ki bai ka jeng bon pa suki hatu pakla rai ba penyap yo Yesu ko penyap de manina gospel ni so kala saknar pnai para hak jaka pasanal pnai don ki bai kita kan Barabas kita yo ngi pelai Yesu ni Barabas ki pelai yo Barabas bat ki penyap ya Yesu baik kita ke pat bahuru ke pat ba rekar ke do mata ha bab Yesus tang penyai rati ding pena upilatus penramiu penram besar penramiu pan ba ke pena atau kaya pas long do orang ba ong kam ha ban yam uwe ban bayab ke babul ke kila ra ban penyap Yesus dan pamba pen pena tamano kito ki ba pelong mano ba ki e kito kendon bayara ban po cha thong ban po cha ke yap Yesus oi pinakong stanggi to gestat anti Farisi ataki yo pa sakatukane ata so Judas kapostol kan armor ki pet no Yesu pe ki jong uhi ki pet kamo ne bro le ke bomlong kama kata kapom ya sala ke subut pat Yesu penyam betul sulan Yesu la se lai wa kapostol ki pet no Judas di no yo pe ki ba e paton ki de no chun jong Yesu te ki la penyap yo sa na pna yo te ki long kata nama Yesu kajing le Yesu ka phan na kijing le jong ki wai pat ka phan na ki wai pat ma upriang ki ba hok priang ki ba pop kan mau ka gospel jong Lukas no kan dai la pan dik tar la tu dai lo no pan dai la pan tar pop Yesu usai ka to ka riu kan thei ba long kan pop pan sai ki ja chu ka par ke ki ja chu da terus nyukli jong ka ata upriang tak jing ubi kerja cukup. Tapi pergi tu start ang Farisi. Prophet ayu kumune. Abdeu prophet dole bentip ke beriyu pak tak kerja cukup. Ke beriyu ke perslayu. Kentoi hukum tak. Kata ki ibu le yabam pas ke nong pop. Pakot yu lebi, sayang lebi yu lebam kan mau gospel jo Matius no kendai do kan lai. Ata kajing kala jong Sakayus gospel jong Lukas nong kar kendai iwe tete do kan ar. Baik, bamo bab Yesus lagi bam yang ju kita an Farisi ke dalam tu dalam doa orang pek ulu beriu ya bam jabat ke nong pop ya salang pat ke nong pop kita kalau kita bab penyap Yesus kita penyap yo Tiga kan ni kajing penyap Yesus nama kata kahikai kata panikai pi hanga kajing imjongi kan ni kata drama kajing sa penyap Yesus pi pusat bahai kajing pulek kata kajing imjongi tengah dia kom tu Ibreu percaya AP
Yesus buat banor kum ni kum tai yo buat yo buat dia kata kasih penyap kasih kita lagi penyap kata ipi pikir kata Yesus kata Yesus nama ka Yesus buat jangwe arut pa kem kita ke ba dia buat dia ki dia buat kita ke ba kan haki ba Yesus buat barki askim tipe ka sisa kem tipe ka justan dia sel ba ong kiwe kasih em cing mana kasih ile bon ki ke tang ba Yesus ba ong kiwe okey ong tang ngi rai kot no am dei kita ki beriu ke sia rai kot kum ta tang ba Yesus ba ong ba lai ba sao ha ta kam long pat Yesus ba kadu ma ka jok ong ju u no jang ka mo je dek gitu po cha sejak penyap ke ba so chir kom ka jing em Yesus u beriu ba la ba sa penyap kai kai kan ka jing sa penyap Yesus ya piana saya kita ki beriu ki ba la ba kisan hajar ngot ki ba saja atau seno ki don kita ke malak mau penkuat pengkia untuk beri bamlak keran ngau men sipun ki bai pat kapor kam sa bangan ong ipi la ba mdan dia da yu mdan bang de kum taw ne la ba yang ni ne la le kum tam don baru yang sa nar pna yu sa nar pna ni ki don pasu sabjar pi pasne ke mlang salang ba mi kum kini ke baro nama ki babha ki blei ndai ba pun ki nong le kam sneu kajing jia kajing jot ka mlang salang ki don nama ki babha ki blei sesab jan su kalan kiti pai o kum ne kum tai kan kum dan nam dia da Yesu pasir kom ha kan ka je penyap Yesu kat ki tu ki kam ba ba le mdan weru ba dai hanya dai mau atau kitab Daniel haba sepang ba itu Hebrew kena ya ka Susana ba kala le pop ba Hebrew trading pakai ong kan ke Hebrew ke dai ban dia penyap ya ka Daniel ong ngaya dai ke Hebrew natip ke Hebrew kam semle pu rai ke jing rai jepi piran penyap ka pisi sel ba ong ke we bam de di sisa ngaya dai ka para ke khadu katu ke katu ke Hebrew laj im kalau imna kajing penyap, kajing mut basnya je kiben penyap ka, nama ke lap ka ke siam ka, pakadon ba we beri hatrai we di. Daniel dia dai ka. Saya kira Yesus le ba. Kan mau ke gospel jong Yohanes nong ba prai we du pra. Nong ba prai we ter. Tang step perangap, beri pedang ban ka senakok na tempel banduai. Yesus mi na jaka duai. Hak pelawi iki beri ya panra ka we ka beri. Ông pek Yesus ke Gabriel alap ya ka baka kelim kaskom ka an Moses ya ke Gabriel dan penyap ya ka pi ong kumno Yesus kelam ong e pek ya ki jubab ya ki ong ada pindan pop to ada dan pen pi pindan pop kawang ya ka pa Yesus kan ya kata ke siapa makiru kini kinong pop ki bread umam ki lai no anda ka lai no para khoi Yesus ong tu kong tu Gabriel kong atau ladan ma pandran ni pi hato ladan kawang mai pi kong kan ra trai mdan Yesus ngaru ngam pandran ni pi ngaru ngam pandran ya da ya katu Gabriel kalau perkat bagato ka kanta ka to po dengan ta bakhadu jong cing im juga don way ba ya da ya ka yang Yesus ang ada pimdan pop kam ong da kombe ong kan ka bakta ya ki lada pimdan pop pen kawang mai ka kita berkata baru ngide kenang pom kin ben hok maka ka pom i ka pom bakal yang im dan bi tateng i pisar ki bri mo oh taw nong pop taw so no taw ta yang i pa intip ni ki pop pangile hala dan wa cing ki pop bari teng pisar ki mai kum bangilong ku khoi tang i pisar sani mo i pi dan hok bangin pisar ya no yo noru nama ngi baro ngilong kenang pom de halo kan ne nurim kasi ti penakong jung Yohanes na penakong i we proud on barok ngilong nong pop. Ada pi ong bapim dan pop, pi dai ki ba thok. Ba ka thok ba khrau tam, abangi thok bang iong bangim dan pop. Pi nama kata Yesus ya da ka Gabriel. Ta ka chi imba manda ka se jong hi. Ha chi imba manda ka se jong hi. Nama kata kam kom kini Gabriel kom Daniel, kom Yesus ya da Gabriel ba sa pan dalam teng klam dan nong rim, Yesus ba sneu. Yesus bo Su ong balik tang ban nama ba ong ki we kom ta ngira kum ta ku long kum ta. Pika akan tipi sisa Gabriel Gabriel orang bahon mak selok patki. Hang ni ikicing krau Yesus. Apa Yesus tipi ikicing long nong pop Gabriel ule gumno.
Serap orang Kibril tahu nong kerong kejana. Ule Islam patki. Pulih gospel jong Matius nong kendai kat lai. Ule bi nong kerong kejana nong pop bakrau tom nong bam sab tarai halapan mereka ni perkat akan dekat jeng ni. Parok Kibril pecu kemam parok su. Kita sakit cu tarai kena tahu nong pop tahu nong tu. Jesu belum serap jong Kibril orang malai buat hingan lagi. Lalu Jesu dia kan buat tu. Orang tenok le kalau kita. Wino kata kam kerong kajana jong bat ula bol Jesu kalong panban unong tok gospel unong yalapi parabe nama kat susapul ma jong ong Kibril ba ong ne ong kata klamtip kamlong halo arkan ni kanong rim ikat ma Thomas mo tipule gospel jong ma yonis ki ar nong ki ba arpeu dab Jesu mi pan kisna ong ni Jesu nga pi ong kum ta nga mek lem dang ayo i lem dang ayo kata bao sao lọc Giêsu là bao cái gì ra bây giờ thôi cái ra nhiều thế họ có mấy cái yêu bao Giêsu ông Thomas bây cái này cái gì nữa bây cái công gì nữa long phi bằng ngày ở đà phi mỹ tăng cái gì bằng mỹ trong ní tăng cái gì trong ní cái đàn halak trong cái chung mình là ngam mỹ ngã chịu sâu bong Kibril ngam nam yêu cái gì cầm thóc của tăng Kibril cái thóc chú ông ta nằm bao bây giờ tăng bây giờ lặp Kibril cầm lòng bong Thomas làm bếp bà đang có nông rim bong cái gì ra bong Giêsu Thomas long bong ngay long banget pada pimi. Kan jangan Thomas kelarap yang ini nama kata bangade bende ke apa te bagi para bangada tip tikna. Dia bersungguh kolmal bang kumne umtai. Bagi sungguh senang. Meninggal orang ipi na Sakayus, tip Sakayus sau we long pop krau tam. Sisu malai sa hayang jung tu Sakayus ia kata jeng long babah Jesu tak otrai ngan ai siteng jeng yo jenga hak baduk sao sai ke baduk kadang ala lek krop ngan ar ke jeng yo jeng hak ki wepan kum kan tak bau kalam hau kalamian bau nu briu itu yang nampan ro ki briu tang nu briu pasok tu yang batip yang pan selok bana kata kada katong jeng ni nama kata hak je de bar ki par briu kam tam kum kan ya kam penyap kam kakak mudang penyap dekat do kecil penyap kan zaman sem jeng tat ki briu jeng kan ben ki briu jeng kadeu ti ki briu jelor ne ki briu tang namar ba ong ki we tang ba slok ki we je slok ban ngila se yo ge de dong chun te ban yo perlok ban kambon i khot so we kalau aban kan persa ka to kamlong dai ki ju penyap je sun nama ka je slok i slok ban khot briu kambon ata ban nama ba ong ki we susah penyap tang namar gitu i ka ba ba ka ba le te kan ne kamlong te Jesu lihat daya pun pak Kibril pandai nak kum kutu ke pamlong niru nama kata ke mlang salang jongi hablong Kibril baya dai ke wepat hablong Kibril baselok per ki wepat papan ha Kibril cakap apa peduk ke em jongi te kan ka gospel ke biar tu yang ni ke bang ong pi men sepangka ke jeng ki bahok ki sa penjab nama ka ba Jesu la long sa yang ni sa penjab au nama ba kam sneu bole lesedon Kibril balik kam sneu malah dah kilek kam sendiri, kam dia yang bangin penyap yaki. Kadang yang ibat pembi, yang jinon aja baklaj kita kabangin selok yaki, yarap yaki ban mi ban hang ni ngah bakla pleng. Boleh sibun don ba yarap dengan kata katong nama kata. Kadang tayo bakhoi kabangin don, kajipule bangil pule menen, hakan ka Good Friday studi benengkong agak seto dia bakhoi. Biasa kumno ki penam Jesu. Tang nama kitu kita bom don nong rim. Tang lagi dah bai ong kini kita kamdong. Kaya susuk kaya ni. Kaya ni, ba kajing le kum kato kasalong karaibi. Kadang amalin balik ke kampam long kasal lahir pateng ngaki wepat. Tak kaya jeng akalong kum kat dagin lu dekat balah kata kurukom kaya kalong kaya ngaraibi. Pateng la pateng kedal kato jeng long bamlong. Jeng long penjab briu, jeng long tha ki briu, jeng long lor ni ki briu, jeng long kren ben ki briu. Baar. Ki balik kato ngatara ngaptip kitu bakar kitu balik hakim sembilan dah Jesu kapan bagi melong ki beri pasangu le ba kato balik kim sangu yu pan ong kane bam dei pile ben yu pile yu kumni kam dei hilong ki bam sangu ki priang ki cikar khu ki we ta ki poya ka kim dan merap ki ha ka kim jeng jeng em jeng ki beri bon ki pet nangi sa marwe hakat kato kejeng balan jeng ya yang tini pelau Jesu nadu kecakap benda kong hadu kecakap khatsa manu badan ba Jesu kemaria ke kemeju hatra ding pena dan tang kemaria bat Yohanes apostol
Sano kita Petrus, sano kita kat apostol kia pet baro. Hakakim kibru ino ipi pilong marway. Takkan ni kaya ni nama kata, kambe belong kumta. Kita ben stan, kita ben yang begitu. Tolong dah kila pop, ni tuan kau betul kau kompet bayi kita. Kau pan kita, kau kom ya deh batki. Penyarap eki ban lima. Pan long kom gitu kibru penyap. Bun kibahok, nama kiyam tak kam bapa. Jesu lah yam tak kam bapa. Pakato kalau ketika kam kabasir kei kalau nuksa pasniu ya ke imlang salang kebei. Ya kata kecing dia. Kalau kecil kemen le penyap situ kana keleng ndai ke nuksa pasniu. Kibei kit sei pami bun kam sniu namar padang kum gitu kejajing le. Balik kibru kibei kibut. Tanama kata ketika cing cap penyap Jesu nama kam babhaju ketika kajing nuksa yang kibru pangim dei ban penyap dia bersiu keleng ik balik bahan dak pop dak bamlong dia bersiu keleng ik dak sing bah jongi dak je song jongi lagi ata pada kane ka jing le pop akum kane kade ka karaibi kasalong karaibi matang ale manga kasalong karaibi ki we pa ni kasinget ba sepang karaibi somaan yo ka bi kalong karaibi takadaw ka pop raibi ka hier ka pop raibi jong adam ba ka im kalahir hani ma kila le bam kongo ika anjong ble ngi menta kila ka ju ka pop raibi jong ka jing bam kongo yo ble pateng la pateng pa ka pat iro ka chat pendiu ayu ngi long brio ba kum no ngi long ki brio ko ba kum no ngi long kata kai kai ngi kan susu ke mano ba long ka daw penyap yo Jesu kitu ki start an kinang yalam terteng nilong nyalam bakala ki bai pa bur ki pai pa ngau nang yalam kren ki bamlong ngau kum ni kum ta se ka bam de ki bai ki bot nama ada yalam de kini no yalam ta kini yalam jeng ya bot katu ka pen i ki jeng long ka jeng bamlong bha kini yalam amot ye no no ta ki jeng bam ya jeng bot ki jeng bamlong ki nong bot ru Bersyukur tenang kelam tip stang ke jengkon kelam tip ke ke basisa pada dak tip ke khyak ke sisa papa kadok ngene kuntu tanama kata kane ke penyap Jesu kare ko cer kei ne cer kei tam ke bade banika ini ni apply ka pembantu ka ke im jungi kibriu pun kibriu sa penyap kane ke rupam le se jela baju ki kum dan jungbot penyap de ki ngin tho ke ni le ki lai project kan ben ke ni that ki to khana se sepan ki kata ke rangkat ba ke penyap ya kabagi orang ta karakter assassination. Ubri penyap lakut. Saya seni ke karteng juga dia tu kanalor ni tu akibat pateng kanam tu ubri kalau do pat ni nama kadal jonga jongi sengau no yalam na baca perang ya kabam de ngamtip jeng sedang jengkut ceka ngaci perang kolma kado tu ubri du lakakor du lakajong kanam mana ubri dan lakajong kohok penong bha long ben mano brib dan ka jong ka nam kaburom terima kata ngumla bale hakum kan gospel bang pulai pimetan ka bang youtube pimetan gospel sa sistem jiap Yesus metan i Judas kumno de baik udah balong na yada number 1 Yesus long pam no yada long pan bang na yalam sa Yesus teng omne saka bang long kanong yada ikitu ibri ko yada Daniel Yesus ikitu balde baca apnya ni I ding penban. I mesin hoi keng, umlong hoi keng, kamlong. Pakaduk kibru penyap itu bro. Lagi penyap tu kaba pom ni kiri penyap dekat dia ni kata penyap dekat jenglong kakor borom ni. Kado. Ladangi penyap dekat siar. Ke put no baru ke senar jengka. Nang ta pada berat dekat sabar. Peletam biang penyap baru dekat senar penyap su. Kaba mat sisin be pelong. Katu jeng jumpi kalalek. Kata kalau perang keleng ba ong u kaki kata kamlong para bagi nama kata perlu beja kata ngau ko ban ong hari kastam kajing sniu kajing penyap ya ki bahok nama ki kam ba joki wala daki le ikam sniu kam de yang bangin penyap kitu ki berkata ka hok pat im kajing im kade kajong blay kajing bade kajong pijanga u blay ba ajing im di penyap yo yau tu u bahok di penyap yo blay ni kat ma ba sepang ke penyap panyu abel ubel le wat yo kain chano medon popule kata gospel ka kitab Genesis salang basa oh hato nga demo no sumal para junga bet umpir kli yalam jong para umpir kli ba ubel ong ba ide si para ide
คนจงเบลนะมากระตังฮับคลิกอีกฮับยาได้เกี่ยวกับอีกบำลองบัดยารับอีกบันมีนักอีกบำลองแต่ละมากระตังต้องเงินยอจิกายนักเนบางจิสูสายบนามาจิสูละชาปัญญานามาเกี่ยการบัพาเบาเล่เกี่ยการบัพาเดินเป็นจบแต่เงินเสียกันเนี่ยกำหนดก็จึงจบจิสูแล้วเราเกี่ยกับการต้องkita dah lakut dah penyap beladap nilai kesibalai sebalau la job kajing job basisya teng siapet ka kata yo ban poi kajing job jisu ya kita kadang show dekat jemi pan jung kajing job jisu ya kajing yap ka bor ba krau tam kajing sne ba krau tam ta jemi pan jung mesti kan ka kata yo ban poi kajing job jisu ya kita shun iba penyap di un Amerika ba ngadu wa ke boker biang ipi ko men ko para ta ngin yo ikan hikai bangin hikai ki we hikai la de ngin ki rai mau rai ding rai mau na ke bomlong kajing penyap ya ke ba le bha ane ke ken kulman ya ke ba le bha kajing em jing to ble trong kajing ik jisu ba ik yang gibreu so to yang gibreu pedeng ikum pangilong ni ron dang kata kamersen pedeng gibreu kum pangilong ya sa ba ke ya ma ba ke ya rap ya ke ban me ne om ba penjat kajing em sim em do juki kane kamat bana kwa ba ajika ni sta ble sibon ble ko do ke tetena ma kata to mi pekot ya kane ka step da ka bangi duaiเลยทรายกันราดก็เลยชิบัวน้ำตากันสตัดบำให้กายนี่ชะพังกาจึงชะปัญญาจิสูนามาริกามบาๆเลยวัชะเงินชะปัญญานามาริกามบาๆจึงฮิกายนี่เลยบันเซงูปัญญารอไอ้กิตัวบาเลบาอมเป็นสิบกเลยกินตะการคำบัมเดย์ตะปัญญาเยกินธาตุเยกินกันเบนเยกินี่กันนี่ก็ตายwala lang ito ni persa ki kidan persa ni teng kalau hakan kerukom nama ki persa yang ini persa ki preng kaleng ki wepat ban ya jingar sa penyan ki blai pat sa ngi le kum kita pekera ma ra de ngi ko mata bat kar ko do yang ni kar ko kan si kan nem jingi blai try kan ra ki pa ni kene daw kris try jongi amen kabura mok pa bar ko ba mse ko kumala long ka ban kong jimta bat barabo junam la junam amen try don ring kat ban thi pajar khu jom blai ben bo barok pa barok kon pa mse ko kan her ha lo jom pi blai shi buan